Yes, reka rero mbifurize kugira umugoroba mwiza cyane shuti bakunzi bamenya News TV, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Mbahaye ikaze rero mu makuru agezweho, na makuru ya breaking news. Murabizi neza cyane nta makuru unjya mbazanira atari breaking news cyangwa se amakuru aba ashyushye. Ariko mbere ko mbahereza kuri ayo makuru badi, reka nisuhurize abantu muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, nizere ko mumeze neza cyane. Abantu muri mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba, burengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, mu mijyi imwe n'imwe igitandukanye, mwese mbifurije kugubwa neza cyane. Mwumve ko mbakunda cyane. Hagati aho rero tugiye kugaruka ku makuru menshi cyane agiye atandukanye, ariko kandi yemwe namwe muri Tanzania, namwe muri Uganda, namwe muri Malawi, namwe muri South Africa, abantu mwese muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yemwe abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu muri za Dubai, abantu muri Canada n'andi agiye atandukanye, mwese mbifurije kugubwa neza cyane. Hanyuma rero nyuma yuko maze kubasuhuza, ndagira ngo mbasabe munyemerere muntize umwanya muto cyane mbagezeho aya makuru agezweho nonanga. Muri amakuru kandi turaza kubanza hanini tugaruke ku gihugu cy'u Rwanda, tubabwire ibyakomeje kugenda bigaragara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe hari ibyo yamaze kuba atangaza. Ese yatangaje ibiki? Ndaza kubabwira. Hanyuma leta ya Uganda nayo hari ibyo yagiye itangaza ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nabyo ndaje mbivugeho. Hagati aho turaza kugaruka kandi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho mbabwire ibikomeje kugenda bivugwaho. Ese M23 nyuma yuko yakiriye umuyobozi mukuru wa Loni, ese abaganiriye ibiki? Ni biki byavuzwe? Uyu mugore ese aba yagiye? Ibi byose ndaza kubikugezaho neza cyane muri aya makuru. Hanyuma kandi ndaza kukubwira ko imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera mu bice bya Plaine de Ruzizi n'andi agiye atandukanye. Ibi byose ndabifite muri aya makuru. Turagaruka kandi hano mu gihugu cy'u Rwanda, nanone turebere hamwe aho leta y'u Rwanda amaze kuba itangaza ko inganda nyinshi cyane zigiye kuba zafungwa bitewe nuko zikora inzoga zitemewe, zibikorano zikaba zikomeje kwivugana abaturage batari bake cyane. Ese abo baturage bapfuye nabahehe? Byagenze bite undi kugira ngo bisange bari gupfa? Ibi byose rero ndaje mbigusobanurire muri aya makuru ngiye kubagezaho. Ngiye rero tugiye kubana muri aya makuru. Nitwa Pacifique, hano ni kuri Menya News TV. Biba byiza yo tubanye warakanze subscribe, nyaboneka gukanda subscribe ni by'agaciro. Yo wakanze subscribe nanjye birafasha iyo ndi kukugezaho aya makuru. Hanyuma rero ni minota mike cyane, nago turi butinde, nta nubwo turi bwizimbe mu magambo. Munyemerere aya makuru yacu tuyatangire. Hanyuma munyemerere mbanze nyahere kubiri kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero M23 yakomeje kugenda ikorera ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hanyuma turahera hano mu mujyi wa Goma, aho M23 imaze gukorera ibikorwa bya gisirikare bikaze, nyuma yuko muri uyu mujyi wa Goma hakomeje kujya hagaragaramo abatasi ba Kinshasa. M23 yongeye kugombora undi mushyashya, ikaba rero imaze kumutaranga kuri uyu mugoroba. Amakuru angezeho nonanga gitaraganya atunguranye nuko M23 imaze gufata abagabo 4 barimo n'abakobwa 2 bashinzwa ubugambanyi bwo kugambanira intare za Sarambwe ndetse no mu gucura umugambi mubi wo kwivugana abayobozi barimo Colonel Nanga, barimo General Sultan Makenga n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Imana Nzenze, abo ngabo nibo bahaweho misiyo bagombaga kugira gute kuba baza bagahitana. Ariko ibyo byose rero ndakumenyesha ko M23 binyuze mu butasi bwayo budasanzwe bamaze kuba babitahura hakiri kare, maze icyo gikorwa bakahita bakiburizamo mu buryo butunguranye. Hagati aho kandi M23 ibi bibaye nyuma yuko ifashe uwari umukuru w'abatasi, wari umusirikare n'ubundi ariko ufite ubwene gihugu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare rero akaba yitwaga, uyu mugabo akaba yitwaga Kereva, akaba rero yari yaje hano mu mujyi wa Goma n'ubundi azaniye amafaranga abari abatasi n'ubundi bakora ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ahangaha mu mujyi wa Goma yarabazaniye amafaranga akaba yahise afatwa na M23 ndetse n'abo ngabo bari bacuza umugambi, bacuraga umugambi mubi wo gukora ubutasi kuri M23. Abo bose rero bakaba bari n'ubundi muri gereza y'intare za Sarambwe, aho rero bafashwe mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo. Ubu ngubu rero kugeza magingo ngaya nabo bandi bamaze gutabwa mu mvuto mu kanya gato gatambutse. Hanyuma mu yandi makuru ajyanye n'imirwano, ndagira ngo tuhite tugaruka no mu gihugu cy'u Rwanda mbabwire naho uko byifashe. Ahangara rero
mu burasirazuba bw'iki gihugu by'umwara mu ntara kiva amajyepfo urugamba naho rukomeje kumera nabi cyane. Amakuru ari kutugeraho aravuga ko nyuma y'uko leta ya Kinshasa yagabye ibitero bikaze cyane kuri bano barwanyi ba M23 ariko bikaza kurangira ibiga by'ahantu batagombaga kubigaba kabisa babigaba ku abaturage batuye muri bino bice n'ubundi ngiye kubabwira aharugura ahangaha ni ibice bya Bibogobogo abandi bari batuye hano muri za Vicumbi nandi ajyatandukanye hano mu bice n'ubundi by'imurenge. Ayo niyo makuru yangezeho bikavuga yuko rero uyu munsi bishe umukecuru w'imyaka 101. Uyu mukecuru akaba yashenguye ku mitima abantu benshi cyane barimo n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump wahise agira n'icyo bivugaho nacyo ndaje nkivuge. Ibi ngibi rero byabaye bikaba byababaje M23 ku buryo bukaze ndetse n'abantu barwanyi batwirwaneho bakaba bihoreye mu buryo bukomeye cyane barakubise bashinyagurira ikitwa FDR ndetse na Wazalendo muri bino bice babakoreye amahano akomeye cyane. Amakuru ari kungeraho aremeza neza ko mu buryo bweruye intare za Sarambwe zamaze kwihaniza iki gisirikare n'ubundi icy'u Burundi gifatanyije n'igisirikare cya RDC mu kurwanya M23. Bamaze rero kuba batwika igifaru cy'igisirikare cy'u Burundi cyari kiri aho bita n'ubundi Vicumbi. Ahangaha bakaba bamaze kugitwika bagitwikishije drone ya kamikazi bamaze kuyigitaho kabisa bakimanuriraho irangije iraturika cyangwa se iyo drone ituritse n'icyo gifaru nacyo kitagiturika. Ubwo rero bivuze ngo M23 isitsinda cyane apfiremo abasirikare 6 b'abarundi bari bagitwaye ndetse n'abandi bari bari hejuru yacyo. Kurana ko kino kibunda kibari kinini cyane kandi kirasakure ni cya musahada. Akeshi abasirikare b'abarundi bifashishaga batwika imisozi bakeka ko iherereyeho M23. Hanyuma amakuru ari kungeraho aremeza neza cyane ko intare za Sarambwe zamaze gukora ibikorwa bikomeye cyane ahitwa Puezero. Bakaba bamaze kugira gute kwigarurira iyi Puezero yose ikaba iri no mu maboko yabo, ariko kandi ntago yagezemo uno munsi gusa kuko ibamazemo imisi mu maboko yabo. Ngayo nguko bivuze ngo twirwaneho na AFC M23 nibo bagenzuraga iyi Puezero ndetse n'utundi duce twose tugize gute tuyisatiriye. Mu yandi makuru twihuse mbabwire ko M23 yafashe abasirikare b'abarundi bari barigeze abasivile hano mu mujyi wa Bukavu. Uyu munsi rero nibwo yari bubohereze mu gihugu cy'iwabo i Burundi bagize icyo bategereje icyo leta y'u Burundi iri bubivugeho. Hanyuma leta y'u Burundi nta kindi kintu yabivuzeho kirenze usibye kubabwira ko abantu batabazi batanabemera atari n'abaturage babo kandi ko batanakwiye kuhagera kuko bishoboka ko banagendamo abatasi cyangwa se anagendamo nyine n'ubundi abakozi ba M23 akaba bagendamo muri abo baturage biswa abaturage kandi ari abasirikare bigize abasivile n'ubundi barwaniye ahangaha muri Bukavu nandi ajyatandukanye babonye urugamba rukomeye bakuramo uniform bibera abasivile mu bandi. Ariko ibingibi leta y'u Burundi yayitwitera utwatsi ravuga ati rwose nta baturage dufite baba muri Kongo ataba hari icyo bikoze n'abasirikare ati nabo n'abasirikare ariko bambaraga gisivile tabo ngabo n'ibigwari ni mu bagumane mu bakoresha icyo mushaka neva yabihakanye ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Hanyuma mu mujyi wa Uvira umvikanyemo amasasu akomeye cyane ndetse abantu benshi baza kubigwamo. Abasirikare barenga hafi 15 bari muri patrouille muri uyu mugoroba mu masaha za 12 bahise batoragurwa ari mirambo ku buryo bukomeye cyane batorwa n'intare batorwa na bagenzi babo mu mihanda ahangaha ya Uvira babatora ku nzira ariko bapfuye bose. Bari barimo rero n'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi apana umugaba wari ukuriye zino ngabo zose zaje ahangaha kurwana mu burasirazuba. Uyu nguyu rero akaba bikekwa ko yaba yamaze no gupfana nabo basirikare bari bari kuza. So ngaho nguko rero kirango muri kubyumva neza cyane ko ari ibintu bitoroshye be na gatoya tukaba rero dukomeje kugenda tubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma reka twigarukire mu yandi makuru ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kuba akanira cyane ku bijyanye n'umutekano ndetse n'ubundi bwirinzi bukomeye n'ubundi busanzwe bukoreshwa n'iki gihugu cy'u Burundi ku mutekano ndetse n'ibindi bikorwa bigendanye n'umutekano byose byakorwaga. Akaba yisatangira guhindura abo mu nzego zo hejuru nk'aba mu nzego za polisi, mu nzego za gisirikare no mu nzego z'ibanze zigiye zitandukanye zose akaba agiye akoramo rero agira abo ahindura. Ngayo nguko rero mu gihugu cy'u Burundi naho Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje guhigishwa uruhindu nabo bafatanyije kuyobora. Ubona ko uwitwa Prime Niyongabo ndetse n'uwitwa uyu mugabo yitwa
yitwa Reverend Kuriyo nawe rero bakabahanganye. So ntago byoroshye nyaboneka bijyanye n'urugamba cyane cyane urwabo rwo mu burasirazuba, ndetse nkaba mbona rugiye no kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mu yandi makuru rero mbabwira ko mu gihugu cy'u Rwanda leta binyuze ku gitangazamakuru gikuru cyangwa se kuri televiziyo nkuru y'igihugu cy'u Rwanda hagaragajwe abaturage bamaze kurenga 28 bishwe n'inzoga zitemewe zigenda zengerwa mu turere tugiye dutandukanye nko mu karere ka Nyamagabe, mu karere ka Rusizi ndetse no mu karere ka Gisagara n'ahandi hagiye hatandukanye. Niho hagiye hagaragara ibikorwa nk'ibyo ngibyo, ndetse no mu karere ka Nyanza by'ubucuruzi bw'amayoga atatunganye cyangwa se atujuje ubuziranenge. Abaturage rero bagiye bayanywa abeshi, urumva ko imibare imaze kugera kuri 28. Abo nabatangajwe kuri televiziyo y'igihugu, hakaba gikorwa n'iperereza kugira ngo hamenyekane ababigizemo uruhare, ariko hamwe namwe bigenda bikekwa ko ngo yaba ari amarozi bagiye bahabwa kugira ngo bitabe Imana, ngo kuko bari basanzwe banywa izo nzoga ariko ntibagire icyo baba. Ati rero abo bapfuye birashoboka ko baba bari bagize gute barozwe. Ati twebwe iyo nzoga rwose tumaze igihe kirekire tuyinywa ariko nta kintu twari twakaba. So muri make bivuze ngo bano baturage bari bamaze igihe kirekire banywa ibyo biyoga bitemewe, ndetse ibiyoga bitujuje ubuziranenge, bikaba rero byari biri gutwara ubuzima bwabo. Hanyuma nka leta y'u Rwanda rero ikunda abaturage bayo, ikaba ari gushakisha uburyo bushoboka bwari bwo bwose kugira ngo harebwe uburyo hakemurwa icyo kibazo, ndetse na ba nyirizo nganda bakomeje gukora ibikorwa nk'ibyo bafungwe, ndetse n'ibikorwa byabo byangirizwe biteshwe agaciro, hataho hatazagira abandi babyitwaza bakaba bahereza abaturage ibintu nk'ibyo ngibyo bipfuye. So ngayo nguko rero bakunzi banjye, ntago byoroshye. Murumva ko haba mu gihugu cy'u Rwanda naho ibintu bikomeje gusa naho bigenda bigorana. Hanyuma Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko leta ya Kongo idakwiye kujya ihora yitwaza u Rwanda mu bibazo byayo, ngo kuko u Rwanda ntawe ruhuriye na Kongo, ngo ndetse kandi ngo nta nawe bizigera bihurira, ngo kubwizo mpamvu rero bareke gushyira mu majwi u Rwanda kuko ntawe ruhuriye n'ibikorwa Muventuri ikomeje kugikora, ndetse n'abasirikare bafite hano muri Kongo. So nuko bihagaze rero, ndabakunda cyane, Imana ibarinde, mukomeze mugubwe neza cyane. Nitwa